Nanay, kiba kampong sane, kiba kasora ka angnod. Kawin na dijing angnod, jong kipay ba, jong matayang sora, konsuensi bro kaway, kabanado uslam arja kapra, nilayaya ilanti, bandawan ka sorkari ka district. Ba't basultunat, kalong ba hakasantarik, jong ubunay, balala, usif minister jong kajela, hakajin saki jong sembut menteri rang ba prestun, kilawan hasora, ban announce, ban declare, ban kathain sora, sabhaya, kintian ba siya jong usif minister wong kumni, baka is khasius, kapag sora kadang mentah akan ke distrik kalahi apalah bak sorkar kelalai ban tano ke distrik bathamai bat kani ke distrik bathamai kan ding than sora bat baga hek batar en umra no sunu ding bu bet hasora Sebentar na manifesto yung nga ikeren mga party kada iba March that election inaugurate no yung district ako sora. Don bun bang mangusiya muthak kat kaman bakay ikhtiar yung chief minister what month baon one thak ako sora. Lasaki ya gani kajipun bana announcement daw sembut menteri rang ba prestun ya ba judan kajing ong ba deuni orang ba bakwa banra no sipun usla meri ba prestun haka meeting ke balong hamarai singi rahi ya keduan sing sim ula krensai ka penor sla kan numput chu aila ya sora ba kasila in how in district batmai dani ka kan district la syai manifesto jangan point number one Mars and Good connection and inaugurate no in the district of Osora. Amla kren da kren hakajing day bat kajing dawa district. Bang kwaro ban penken mau ya tigi pa ba. Bagajing dawa district lasdang nadu kasnam Arhajar Haar Hakapor bau Dr. Mukul Sangma ulong usip minister keladaan ke delegation apa ke jingalam jaga joint action committee kabangila form hantai ha office jong sim sora hakaba imama kraubok basyamoy ilong sherman jaga ni ke JC nadu kata kapor ke jing dawa district keladang Yai Peteng hadu kandiga klipmat ke pemerintah ngakwa ban kren da ke basyai bagajing dawa distrik kampat kut bagajing yo distrik ompat yo katalang kwa ban kren da ke basyai kajing yo distrik hadu mentang empat yo namar baling yo ang kumta maaf yang amene ibalan yung bausi minister ladap declare Henry nga ako abang krensya yang ni balada day bala declare ya ke district sora kada bandon ka official notification but onomla banray ya ke district klaim ya consult but ki stakeholder kita ki stakeholder ki elected representative John kini ki artli ki constituency claim consult yaki lada claim consult lada claim kajing manjur
Jauh MLA juga Sora, bau MLA juga Sheila. Bagi arwut KMDC on nampaklah bandi clear ke distrik. Yung watitos ni yung pan notification kay he is the authority. Udah chief minister ka jelajui. But kagantian bawang I officially announce ketika ikhtiar jong sorta. Hakato ko pa declare po mayrang bau siya mo siyang na secretary dong I announce mayrang as the next district. Lamios ko ginong mayrang ginong ay na kajinto ay notification kirawai DJ para simit. Tentang kan usifan star nga try mihaban burong. Ba uwan po sa House uklamuan ko presiden ng NPP. Uwan ro hajaka sarkar, ba uwan ro tong ikhtiar ba kabuo sa sarkar. Ba kajiran ko masay ko gumni ba ang batay IP. Yo dan padang sutu bakla ng iskaman. Kajiran ko lang ba in pia ini is kasils. La idon kam. Ba kanil district matamay man pia kanil sora. Baru pendidikan Afrika orang sesisin, ya kan ini kemana ya tang seneng surum, dan balak kuara lagi headquarter seneng surum. Usi bersarung, wat selalu tu bakalan nong sora ke headquarter kan dan hasora. Pihak kuala sekai nama mereka. Balaran deh berdikir usi bersar lagi ke headquarter dan hapo hantai hapo muncul kinong satai gelap takti. Kajing kali jom fiba. Kadang gaji keren di sarkar kan jurai manuala. Kadang gaji keren ba lada pia yang di distrik Batamai lada long buang. Bagin tuntuk lang lo ia ke penusla bagi ke mau sendram. Lada long. Gaji semua jangan ruas suha. Berhak mafikan man ke distrik suara mata ke headquarter ini. Wan gibari na penusla, wan gibari na po mau sendram. Hai kayo kapot ako sora rokan kambang. Jadi gibari wawan dihakbangnya mayo sora. Larang dia kam dihak saya mau mesti ako sora. Pi kesorkar kan juk perhat rigid yo. Kakwa ben perhat akabalong broad. Palada create yang di distrik kemat kejimang tingkah kan kamentoi kambuan gitu. Tolong ni. Ngiadan kiri orang ba atau sini. Uang kani ketika pelanjang ke sorkar lada kitre lada giman ka biang lada kitre ro ka suara mat sila kini ay bet pang mati kani ketika jin pensyai ka bawa syai ka bam kam syu banyak kulmar jimut lada tangi kulmar jimut sanis nangis makan tipsu tang balang kini kita bikin tim di wasai di balak keren da usi hostar henti apa sora dengan hai kani kejiong yang fiban penkulmar jemut kata ke penusla bat ketika mau sendram cingsai lau ini kini lada kitre kan yaj baik tangga seorang bat kesialan mana kejiong ibat titas bah apa ide ibat ketika jemput benar ke distrik long bakam konsol lagi stakeholder pi dengan batai syai nadu uslam arah Jakarta Kabudi kaba move kabalik pan distrik kadika sora distrik diman forum usi funastar hator buwan hasora bat syua ko non hasora ru ula khot iya kadika sora distrik diman forum haka office jong ulu bat hapor buwan ban announce ke distrik ru u announce da kabuburon hakmat kadika sora distrik diman forum kabla putkopwa da usim sora bat lagi kli long sencia